Pedek ya Pak Pedek? Nggak bisa. Kan Bapak kayaknya tadi dirayu rayu nak bagus tadi Bapak ini sentimen. Tahan dan ada bagus. Ya yang bagus. Iya bener. Swastiastu Bapak. Ya Pak, ampun Pak. Beli gecer. Ben rayu nih. Jangan sing. Keselingkuh. Nah. Adanya nakal. Nge. Limasnya kanggo. Tumben jadi dirai ngerayu kan kan. Tak jas abang bapak nih tuh. Tidak dan jawabi. Pakainya pengibeng kalau mandiri oh sama mana? Alam saja ini tuh. Sudah kedua naik ini ya. Selamat datang di channel Bro Bali. Buat teman-teman yang ingin melanjutkan video ini, jangan lupa dukungannya dengan cara klik tombol subscribe dan notifikasi lonceng agar channel ini makin berkembang. Subscribe gratis loh. Keren Pak, keren. Apa bencong awak ke Bapak nih tuh. Miradu, Bapak dirai bencong Pak. Cewek Pak nge, oh sajan Bapak nih tuh. Cewek. Lo nak silih beli. Aduh, demen nanti dirai boleh ngatur ayah riki reng ajak. Napi wastan pura riki Pak. Pura dalam mundung ya tepuk tangan demun majang sama tahun dirai sarang kami riki nih. Lingah kalangnya ala lapang futsal ya Pak nya bedek beli dong maju jujur itu betak badesnya nih beli di enggak meh Miratu bagus dia penonton nih gitu nih cewek-cewek duri kang mau ngebalik nih turun bang dia pedampia dah beli malah negak kanong nah beli bakaman putih nih milah ben beduleh nah Miratu aja demen nanti nyerai boleh ngatur raya nih kan alet-aletnya VIP boleh negak nih bang tandamun pilak balik bosan nih Niki turun-turun di depan berbaris pokoknya nih banyak nak kelada joget pokoknya man ngibeng besar-besar nih nih ngatur raya kan etang ada pengastung karo derai dumun majang reng semeton derai sarang sami reng bangli niki Om Swastiastu
pertandingan daerah ini kini ditudlot-lotnya Om Swastiastu Bapak. Nih Ratu, dingin Pak, dingin. Ada di Jo daerah yang sobat senman kene tuh. Ya bagus-bagus ya nenen turun-turun. Empot yang nak geger nak teh beli negor beli oh. Daerah ini ampun mepaksen beli tenang beli ke. Iya jajah gitu. Sajan bapak nih bagus tuh para daerah pas udah bencong daerah orang tuh. Pak yang nak cewek unik Pak cewek. Coba cek pasti we. Apa kadang Pak we saya Pak kejengit. Kamen daerah we di tengah nih gitu bapak. Ya bapak nih bagus nih cowok. Uning bapak cowok. Coba cek pasti ngelendok. Nabi ngelendok kan kentan nak dumon. Cedok cuma ngelendok bapak. Adalah nak rokok kedos mana pak kedos nih. Yang siram mau kate yang pak. Miratu sajan bapak itu. Ada leng jauh daerah ngatur raya Riki daerah leng mengui main ngatur raya kan kentan. Ampun daerah mah bakal lagu nyak misi ben penabo bagus-bagus kene dah. Nah tukang kenal nak arep main nak sayang. Siram kedua anak alet niki. Mem onyang orang tiang roh. Ada ibu jakti daerah nak alet salan mandu mai sekam bu. Can ibu niki bang benang daerah dah. Raja daerah nak nyentano bu. Aja daerah kalau niki okan bu mulai nak uren daerah saya mudiang bu. Bubuk kan cuma mudiang saya ngapain no. Ada tukang tek daerah coba tek cepok gambalnya ni. Gambar nih, nunggu daerah itu leh. Gambalnya anak bawang. Ini ada ayun. Nada ayun biasa nggak nulis daerah itu lah, belum sudah. Di ayun yang daerah orang tiang. Tuk gamalnya nah, gamalnya tuk. Siap nih siap. Ada nak jet daerah itu leh. Gamal isi. Om Swastiastu atur titia. Iya bener. Nyak derai subuh kasal boren gamal tulen do derai tule ha. Saya enggak Pak, me bapak ningkang mau balik biasa enggak Pak. Usak bayon derai tule do. Nah do nak saling jagor jak do. Li ulia ulang lah bepoknya. Om Swastiastu atur titiang. Nah mondo Kang Wang. Oh ngalih tongos tegak dah. Diam laku galang diam li. Oh nah oyong gitu oyong. Majang reng sameton sinamian tiang desa rai pragina Bali jagi mengatur rangaya saya kedo saya konsep Ratu kayaknya jegek Pragino jak gamal borong bangtung dari bang dah. Donak gitu nih tukang kenang ya kenyir kan pak lu nih. Ini ada sentimen ya dirain ya. Apa sih cocok jak dirain ya? Saja luang nak dek gamal li. Jangan kenyang manis dek nah. Untuk ini. Ngiring sarang-sarang lestari yang budaya Bali atau kesenian Bali tiang desa gulingan mengui jadi mengatur orang ayah ring ajang semeton sami nunas ampura yening tiang iwang iriki ngatur orang ayah-ayahan dumogi sarang sami terhibur tembang puniti tiang ngatoran sip semua. Tepuk tangan.
Aduh semangat alit-alit. Men tuan ya men gos banget upah men. Sirang mah duwe alit-alitnya. Nyak mah punduh dhuwur negara. Becek-becek ngalit tongosnya dia reka ngelindang lalu jadi kan man main dah. Nah aja nih paling bagus di sini nih. Ya biasa gos ngoyong. Oke negor sih ngoyong. Soal banyak ngoyong kan bedeman. Nggak kengken beli kengken sariawan. Marapaan pakap bibirnya tuh daerah anak negor sih. Saja, dan niki nak yang ketemu sarang nak linsian niki om swastiastu bapak. Ya pak, ampun pak. Ada dados yang Mereka dados yang Rabi Meriki aduh nak gitu pak kau bibir daerah ini pak. Aja nih main laku nih bagus-bagusnya di ini dah. Halo. Selamat datang di channel Bro Bali. Buat semeton yang ingin melanjutkan video ini, jangan lupa dukungannya dengan cara klik tombol subscribe dan notifikasi lonceng agar channel ini semakin berkembang. Subscribe gratis loh. Dimas tak karingranya. Bapak Meriki dan Bapak nak kija. Jangan cuma memek main memek. Dadong ah. Kengkenang bantiang lakar madaya ngelas somana kalne buka kali. Kene Pak sarang sami ibu-ibu nge ya kan ngerayu netruno niki nge bapak niki sentimen ya pok kengken ada Pak kengken niki nah buang yang rayu niki main yang rayu nge Pak Pedeh ya Pak Pedeh Nggak bisa. kan bapak kengken tadi dia rayu nak bagus tadi bapak ini sentimen mereka jaga Pak mentangi niki ya. Dasan ngida. Ampun kakek. Endot kali sikang entoda kali. Endot. Derai kang rayu jebos niki nge. Tumben derai kecunduk jarak bagus kene. Tradisi cabang kiang derai Pak. Penabo siapnya. Kengket nang bantiang lakar madaya ngalah somah nakal nebuka beli katara sebab engkindo ngajak somah bisa gabungan sing bajang sing tua kengken do kena primas tumben jani derai ngerayu kan kenten tak jas sobong bapak nih tuh Pak nak kengken Pak sekona Pak jejah derai ningal Pak Tiang anakku boka keke menjadi tiang dan jawabi. Ya yang bagus. Luar biasa. Jojo. Ini mangkin santukan kudenuk. Itu yang mangkin. Oh, udah.
Suk semua, Pak Ngen suk semua. Nah, mimpi nah bapaknya nan. Nah, mimpi nah Pak Nyanan. Oh, cenda dong. Goreng engkau dah dong, lalu jaga opi beda raya. Nah, cenda dong. Dadongnya mau madu jadi raya dong. Kengkeng Pak kengkeng. Benyap nah enak. Dirai nak dot masih dong. Iya. Paknya kembang ide sampai kaget Pak dong. Ada dina sebut tangan sarang sami nge. Kayaknya semangat penonton Riki jak tumben deh rai ngatur raya Riki tuh. Nge beceknya lagi kenapa? Lek bayo deh raya nge. Ada boleh apa deh rai ngatur raya, boleh sampo deh rai ngibur tan kentan mang rai dadane sarang sami pekedek pekenyum. Nah mangken mudang deh rai liu ngomel-mel liu deh rai memunyi liu deh rai pelehnya. Nah mangken ada nih mangken deh rai Riki renjaga dirah tan kentan. Ngiring lantas ide yang bertarisan yang mau pesenan tabik pakulit dia walu napeng dirah ide nak nenten dia sira nenten uning ide kewikan ide ne bisa ngeliat ide nak sakti ide nah makin terai ngelah nyamo madal lorarong dijauh kade lakon ne kali jani sek bangun dari penyeroan kene dah kene bronong pemekalu di sisi dah teman ada tunang yang mau balik itu man yang tunang lo ha? Beli gejer. Ya sama tahun derai sirang mau wasta beli gejer dikine. Asli gede lemak nih man bawa gejer nih. Sirang, oh tukang tenang ah. Beli kone jak derai san li adi kedoli. Bada dini lo ada dini ngamal bejani pa. Ada selang-selang manis tuh rai. Oh selang peraganya dong, selang-selang manis. Rai. Nah baju ini kan tepuk derai putih dong. Dijadek pesuang nih beli gejar di tengah apa di sisi beli? Yang mau masalah mesuang nih derai harus sekon nakon nih. Yang beli gejar dijauh jangan yang musuang. Maksudnya yuk gol nyaman derai dijauh pesuang di tengah apa di sisi? Terserah. Nih beli gejar main terserah kan kone lo. Teman di tengahnya beli. Oh yang di tengah kengkeng kone beli. Saya tanggung jawab beli gejar kone dah. Nanaman kita raih tegak talen behanya yang kau medal jane raih. Ini raih nasi nomor BH dah. Suang raga lo. Cek misi kan udah tahu sendiri dah. Ibu anu dikte terai anu memasker terai nyape juga gitu nyape kan maksudnya padoh juga gitu nyak juga terai malah ada bapak tuh ada jule aja kan rai masa yang keblus ini tidak apa-apa lanjut rai bahasa
nih yang tulis-tulis bagian lain. Penasaran ya? Penasaran apa ya? Pergi noloh apa mau di ben ya nulis? Nih ben sih bapak pecalang lain pasti penasaran ya pak. Pak, mana yang cewek apa cowok pak? Asli cewek. Asli ya? Iya. Sampun boleh ngecek? Dulu. Pinjam di belakang ya pak. Saja cendadi kendo. Jangan lupa ada ibu nerai. Lantur ayah-ayah lo. Kenal palunya nada nendo. Siapa namanya beli? Komeng. Komeng. Kita beli. Komeng. Asangkan dengan rasa tresna. Oh, dengar nak komando li. Di situ gambarnya. Gambarnya banyak ini. Tinggal keping dengan beli. Anak
siap tegen beli aja kapin ngedawet tiang sumpah jelek bayane sing merasa laksanane buka bangkengan magula klingkang klingkong tiang jalan mula nelfonin beli kami beli jamet di jane Kenapa? Cimbawan. Adi Sembawang Bali ngediang nih oh magiset ben ngerayu nih Jangan sing. Desalingkoh Nah, adanya nakal nge sekepling kan. oh kedo aja malu ibu sirah niki mah duwe rabi nih oh kare truna bikin pak nih hai ya bensek rayu nejen bensek nebo tamu kelot bong rayu san jadi tamu hijau nih nih ada tukang kenang orang ngerayu adek mau dirayu juga nggak boleh adek menggendeng bensek rayu nggak menggendeng pesuang gendeng ampura niki cerita jati-jati neti yang mandan kek klepen sayang desa sedianya meriki ngataran ayam yang unda punya hati tiama tersesama malahan lebih cukup kangkung sambal serah dan yang kirang langkung tiang nunas pangapura tambat tidange kalintan pipes tetelah oh kemana lakonnya geneng nih nyanan ngide ajak beli jero dewa rai nejan madan di jero dewa handphone nejan ragane tan meriki tenangkel kapura di belakang panggung rai oh di belakang panggung khusus mengkap ragane khususnya nan nyak mangsa sehari pergina cek nawangin loh nada rai iya teman kene rame sama kene rame lo bisa mudiang ke bisa lo jadi paman lo atau raya diajang segitu aja tuh mengudiang lo bisa jadi joget oh joget jadi pesuang ah gak mau sing sabar nih pecalang di dunia ngale pesuang joget gitu kan lo sekarang pecalang dia hilang jadi mau siap boleh nengal punya joget ya nih nenek ada nak nyago ada gampang diraki nyago banyak oke joget suling kayu penabuh derais ya ingin sama tahun derais salam kami sani kayu kijeng durus kata raya Selamat datang di channel Pro Bali. Buat penonton yang ingin melanjutkan video ini, jangan lupa dukungannya dengan cara klik tombol subscribe dan notifikasi lonceng agar channel ini semakin berkembang. Subscribe, habis itu
Thank you.